Nyango buy muchawe. What type of plane is this? This is plane. What be this? Jesus. Oh my God. Jesus. Yamanga data. Umuhungu wa Mukamusoni mbonye amafaranga yo kugura ibiryo we. Akayoga kanje karayeshe we. Urahagaze akawe. Bazakunywa. Mana y'u Rwanda ubusingize Nyango buy muchawe. What type of plane is this? This is plane. What be this? Jesus. Oh my God. Jesus. Yamanga data. Umuhungu wa Mukamusoni mbonye amafaranga yo kugura ibiryo we. Amanga data. Umuhungu wa Mukamana nimbonye amafaranga yo kugura akantu ko kunywa. None imbwazi yagwaniyemo. Ese ni mwebwe aya mafaranga nari nayapangiye nari mbizi ko ndi buyabone none ngo nayawe. Musaza wihangane nabonaga ari imbwa zagwaniyemo. What be this? Ngani bene wanyu bamuhirimbire. Ese mwana ugenda na desi sigiye kugura y'urwabo. Tebera musenzi ndabona amafaranga yo kugura ibiryo kanyitaba hano soni sikona Jesus. Are you playing? What type of plane is this? This is plane. What be this? Jesus. Oh my God. Reka wana mbere yuko umbwira ibyo banza ugurira akantu mbere ya byose. Warambwiye ku by'akantu oya ako kantu kawaraza kukabona ndakwereka system turi bukoreshemo. Akantu kanje ngatakabonye mva nagukuramo nyababyeyi. Nubu confidence bamagaze n'amafiyeri katugende. Ariko buriya kira gisaza sinatwara amafaranga yacyo. Ariko shavuka yimbwa imanuka ihiye. Iyi ni imfura ya Beneri. Iyi ni mukuru wanjye. Iyi ni muramu wanjye. What be Dore na bucura we ako se iyi bucura yo yaje. Nshuti yanjye yakadasohoka. Nakubuze mu myaka 5 ishize none ndongera ndakubonye angera umubere wawe. Nshuti yanjye yakadasohoka. Iyi bucura yo. Ariko sha iyi bucura yanjye nkundi icururutse none warangiza ukaganira nanjye. Yo mubera shenge. Ariko sha Murasha umahora cyabaho. Mbere yuko mbaza mama wanjye banza mbaza amakuru yanjye. Amakuru yawe se sinyabona n'uwo muri kugendana ndakubaza yikize. Sinarenze yuko abagabo bameze nk'abagore. Umugore ni so wanyu sha. Aha ndabona natinze kutanga n'itanga. Nese kutambwiye amakuru yawe se. Amakuru se songeye ko yazinda kuguramo ibikisi. Vuga nawe navugana n'umuntu.
you playing? uzibeshe uze What mu type bwonko of playing utema is this? oya si This is umusingi playing. Wetin be kuntema this? birimo Jesus. reka kwanza mbanze nkugurira akantu mbere ya byose ureke kuvuga gutyo Jesus. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nzi ko ari umuntu muzima twahuye nawe kumbe n'umutekamo kanigende use koko mana yanjye amafaranga yanjye agiye ariko rero hari igihe izi nkweto zanjye zigeze yambike akoze mana yanjye siko nari nyafite iyi nindi yatwaye iwanyu bariyahuye uyu wasariyeho n'intoki yewe kakamwegera mugabo umubona wabaye wariwe n'intoki gusa amafaranga mbuze gucura niba ari indi yatwaye niba nayabitse ariko ndahombye ari heza nose izo fura zawe zimeze gute ngaha kakanigendeye nawe n'ibyawe ntazi uko aha aya mafaranga atwawe n'ibishwi atwawe na nyabingi atwawe n'ibihirimbiri se wavuga ko agiye ko nari nyafite nkayishyira mu mufuka agiye he aha umuhungu wa Mukamusoni biracyagorana pe reka mbwire ntuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana ya